ریڤبەریya xweseriya Bakur û jilatê Sûriyê di sala 2021 de pêşwaziya 26 şandên welatên cîhanê kirine. Hemû serdan jî çarçoveya wergirtina jin û zarokên malbatên çekdarên Daişê bûn. Di vê salê de ji bo 26 welatan 264 zarok û 66 jin ji malbatên çekdarên Daişê ji kampa Hol û Rojê hatin radestkirin û veguhestin ji bo welatên wanî dê. Li gorî desteya karê derve ya rêveberiya xweser gopiraniya wan jin û zarokan hemwelatiyê Ewropî bûn. Cîgera serokatiya desteya karê derve Sena Deham dibêje got hemû radestkirin bi awayekî yasayî û belgekirî hate kirin. جنگي حتى نهاوا يعني قروي قبانجي حتى نها 26 دولة تاني هاتنا زارو كوجن برنا ده سال 2021 كان ده هجمارك وكم بيجن تقريبا ده 164 زاروك هاتنا را دسكرن 66 جن الجور يكود كامبا روجود كامبا هوليدا دوج وقع جنسيات الفيدي جمارك يجلكي كيما يعني Zarok û jinên Daişên li Bakur û jilatê Sûriyê li du kampan dimînin. Hol û Roj ji 56 welatan e. Ji wan 26 welat tenê peywendî bi rêveberiya xweser kirine di doseya malbatên Daişê de. Ev yek nerazîbûna rêveberiya xweser tê. Cîgera serokê desteya karê derve Sena Deham dibêje pêwîst e got civaka navneteweyî bi erkê xwe rabe. هناك دولتها ناخذن اصلا فازاروك او فاجنابن جبر تاثير المجتمعات وانا كن خطري سر مجتمعات خد بينن لاف خطر يعني هيلشنا الجمة وك بيجن وك جوكا كي اجر تنافلا بمدى مايا ودخازم هي الجمة يعني ناخذن افيكو تعداي المكري ناخذ وابن جم خوا انوا كنا في مجتمعات خد Li gorî daneyên rêveberiya xweser ji 2019 ve heya dawya vê salê 2021 de nêzîkî neh sed jin û zarok hatine radestkirin ji bo welatê wan. Hin welat weke Denîmark û Swêdê jî ragihandin got hemwelatiyên wan ji jin û zarokên malbatên Daişê li Sûriyê neman û hemû hatine veguhestin. Li gorî serjmaran heya dema amedekirina vê raporê nêzîkî 8000 jin û zarokên biyanî hîn li kampa Roj û Holê dimînin. Zana Umer, dengê Amerîka, Kampa Roj.